بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما دو يمين ده روجيا مها رمضان رويا دو ده أما بحث زكاة بكن، زكاة فطر وفدية يعني كفارات وان إنسان يكون كارن روجي بقرن. لو رام سر رمضان دانا اگر كنيتا مو زكاة هبه امروكي بريا روكي بدن انسان فقير برا احتياجي خو بجيبين برا احتياجي خو تأمين بكن لسروي نيتا هاني زكاة اميرو بحث زكاة جانم ونوك ونيسك وزراعتي وحيوانا ناكن افانا موسمي وانو وقتا واننا بحث زكاة براد كن، زكاة تجارتت كن. اي كسي كو دكاني و مغازي و شركتي و مازن هون تجارتيت كن تشتاد دستين تشتاد فروشن شد ببرا بخوارن و خوارن دبا جلد بن وسایت و عربه و مکانیک و تشتیدنه دبن اوی پریوان بانقا دانه کید ببرابه پری خوش خاد ماه رمضان ده حساب بکن اگر پری و مالی و دکان و ثروتی که پی تجارت کن قیمتاوی بقاس 85 غرام زیر 85 غرام زیر مرو ایرو لپری دولتا که عمله دجین کیجا دولت به اوزانه 85 غرام زیر حساب کن چه قصه پریوت که لیره ورقه دینار درهم دلار اورو چه دبه حساب کن اگر که بقاسه 85 غرام زیر پریوت دکانه ده هبه ای وقت هانه زکات لیت که بیاجی او قصه پریوت بانقای ده هبه ایرو گلک انسان پری خود کن بانقایا مقدار که زیده جی پریوان بانقای داد مینه اگر پریوانه کد بانقای دابه زیده 85 غرام زیر یعنی قیمت 85 زیادتر به ای وقت زکات لیت که بی زکات اویجی جچلی یک یا جی صادی دو نیف یعنی ام بیجن $100 به که $100 زکات نه که ولی جبانی وره فهم کرن ام بیجن که $100 بجوی $100 $2 و نیف و نه زکات خوب دن نوت و $7 و نیف ایوه حتی صلاتی و تشتکی پیناکن و زکات خود نادن اوه پریوان بانقای دابه یا جی زیر کل مالنا یعنی زیر جنا بلی ام دما بحثا زیر جنایشت کم برا وی مذهبی وی فکری وی نفهم کرنی زیر کل جنش خال مالت خبتینه گستیر کو گوهار و بازنه کد که دستی خو حتی 85 غرام 9 غرامی زکات داتنه هرچه قدر هنک امام گوتی مقداری و چقدر برا 9 کیلو بجی مادام زیر ساندیه از یقین دکم اوی فکر هانی گله کی بلکه راست نبه یعنی جن 9 کیلو زیر هرونه خدسته خود مال دادانیه سال جاره کی 2 سال جار خینا خدسته خو لی اب 9 کیلو زیر هانی المال به ان رأيكو كيف مرضى جراوره قلب سلمانه حتى 9 غرام بلکه حتى 100 غرام يجي جن برا زكاه وي زیر نده زیر خدسته خود استعمال کت خبتینه زیده وی گاوک 85 غرام دنه هبه يعني بيجن جنك 200-300 غرام زيريه برا زكاة 100 غرام نده 200 غرام دي زكاة بده لورا دانية مالي لورا تجنكي هرو 9 كيلو يا 500 غرام 400 غرام زير ناك دستيخو ناخوستيخو برا زكاة يبدن هم خير وبركة وي ايجي ببه هم جي فقير جي استفادة بدن جي بدينن واب زكاة هاني مال دا جي افبري هاني اواكنو برا رحت نسكنا برا فقير استفادة جي بدينن سر برا اول سر زير زكاة فطر جي دولتي حتى دولتي جي حتى جيتي جوهرتن هر دولتكي حياتوي بها هي وحياتوي ارزان هي لي امفي تشتيت كارم بيجن دولت وزارة باقان ام بيجن او ديانتي وان اوقافي وان مقدار كي برد ديار دكن ياجي ام بيجن دبيجن او قصا جنم او قصا نوك او قصا برنج او تشتكي داتين يعني 2 كيلو ب 3 كيلو ب 5 كيلو ب شوابه برك جرا داتين سيد نقطة مسألة بسكن يك زكاة خويا فطر حتى يبارع عيدي نيلن خصوصا اوان كسي كل درفا ولاتي خطجين ودولتا كتدانا باجار كتدانا فقير بدنوان بلكي تنا بلا ولا غير مسلمان فرن مسلمان بلكي كامل او جي حالي وان باشا ام زكاة خو بدن ملاتي خويا فقير لسروي زوب شين برابيجا دست فقيرة بانقانا قرتينا فكرينا نخوشين هي روكي بريا روكي يعني سر رمضان بقرا حتى داوية رمضان اللي تشقاسه ومزو زكاة بشينن بوي شكل باشا لو رأي فقير استفادة جاي بدن أبيا يك نقطة أول أم زكاة خزو بشينن نبيجن إيفارا عيدة
دمك پیغمبر ایوار عید داداش خون وان جو خرمات خوار جیران ویجی خرمات خوار جو خرمه بخاین تر تشکی وانت نبو ایوار عید کل مکی خرمت دا جیران خو سر اسم به هورا خرمات خوارن او قبو وکا ایرو نبو جلن خوارن دکانن ورداوی دا شاندن پوستا تنبو اویا زوبشین اواد دویا نبجن إلا جرا جنمو نوكو نيسكو جبه أبيانا يعني سفكاي كي هي فرد به أو زانن خوارن دبه جنم دبه برنج دبه أو دزانه إلا هي جرا از جنم بدم مذهب من وهاقوت يا فكرة من أفا پیغمبر بياد أبو وقت پیغمبر دم چه ممکن بو پیغمبر وید کرد لی گاوا کو ایرو زمان هات گوهرتن د باجاره کی دا کو چعبه تب گنم ناکفتی هر گنم شکو بینی تبدی فقیر تگنم بینیش تبدی فقیر رمان چه بکجه او جوی گنم چه بک بسر خدا که وکیلی تشکی کو بکتنه چش فقیره مهم به باش به اوی بدن فقیر یعنی دفر دایستا سوکایی کو اسلام ده ام فایده جه بدینن ناز 2 كيلو جنم درخم ازوی جنم حسابكم اقوات كنا يعني هيك تفردا دلي خو سنجي خو عقلي خو ام بكن تشتكي ديجي تفردا ام بيجن قالوا بسلمانه الا هي جرب مقدارك زياده به ام حساب ان رستوران دا بها ان لقمتا بها ان گوشت بها بكن جرل گور ان ابننا معنوي بلكي اوي زنگين دكاره هر شخص كي $100 كفارت يجي زكاه خود يا فطر بده ولكن بلكي فقير كاره 5 بده تبي جناب رجبون زكي فقير تربه جرز بهم $100 حيرا انك انسان يكون حاله وان نورمال هنا ليت كاره $5 بده كاره $10 بده نكاره الفقير يعني نكاره $100 بده تفرداشي ام مقداري حق زكاه فطره پر بهانه نكن جبونه هر کس کار بده لقاوك ما بها كر ما قلنا والله براواز دبت هاري فلان رستوران تي بشخاي نام خوي حيرا قال لك جمع ناچن رستوران دم شخال مالا خونان تخون بلكي سال جاره كي شعبي ما برستوران ده كي ناكبه از چما حساب رستوران ده ان بها بكم از وها دينم كو هر کس نكاره بده هذا يرو الولات ان بيجن عائله كو 5 حبن 7 حبن دي حب زارو كي هنا تلقاوك بركي زيده جوانا ديني اvan فقيره ايش كو بينن نكارن بدن لقاوا كو تبيجي مقدارك نورمال حيره ولا المال تشتخي حسابي تشتكي وساكنو بك افجي تشتكي باشه ام زيده نكن ابي تشتدن جنب بيجن زكاه زير ما قو ما بحثا ويكرم جارة قادين ساد دوباره بكن زكاة زير جه 85 غرامي پیدا دست بید که یعنی 85 غرامي تابه تهيه زكاة يبدي نكبو 45 غرام لا قابك 85 غرام 90 غرام زكاة تابه تجوي 40 غرامي غرامك يبدي افيا يك ام تشتكي ديجي بيجن فدية اوان انسان يكون خوشن اوان انسان يكون نكارن روجي بگرن شرعا جبر هر روجه كيفان كي خوار نددن دفر داجي ایجاب ناکه امتیسا فیتا زیده پرکی مازن بیجن مادام تو روزی ناکری تی روی $5 پر بدی نه حیران نکارم بدم و بلکی لکیلا کامن فقیره کی هه خوارنا کو ادخم از طبقه کی خوارنا خو بدم جیرانه خوشی یعنی تپرس کرک دبرداتنه اویاجی لهب امگران نکن بله امرالی که دا فقیرت فکرن جالی که دا گلک انسان کو نزدیک فقیرانه بلكي دكارا سحنكي خواردن طبقي خواردن بدا جيراني خو ابيك او شاف خواريه وزكي جيراني خو جي تير بك ولكن نكار زكي عائله كي تير بك تي بركي وصبيجي كوفي انسان اجى او فقير دبا نكار بدا تشتكي ديجي ام بيجن اوان شخص كو فقيرن بري وانتنا او نخوش نكارن روجي بگرن بري وانتنا كو فديه خوجي بدن اوان انسان خدای وان عفو كريه تشتكي سر وانتنا يعني تجزاكي وانتنا إلا هي قالت بيتشتهانه بكي تنا براتنا خارنش خابستنا صحتا ويتنك روجي بگره دمك وها بجي شرعا إذنا في إنسان هاني هيك روجي خوشي بخو او فديجي كفارة نگرتنا روجي جي بدا رب عالمي دوی روجا دویمین دا جمعه مبارک دا روجا مجمع قبول بکه صحت و سلامتی بدمه گناه ما عفو بکه ما بکش اهل جنته مجاگره جهنمی آزاد بکه شفاج نخوش مرا بشینه در مزگفت خوب خیر و خوشی و سلامتی المبدا وکرن دل ملهف دا وکرن دل ملهف دا سپیکرن مو مالبات مج هر بلا و هر مصیبتی محافظه بکه بپارزه حتی در ساعتی امانت خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته